ngecat nih, ini sebelumnya ya, sebelum dicat. Nah, kita sekarang mau ngecat bangku yang udah lama. It's okay, nggak apa-apa. No need any. We just paint direct, it will be fine. Catnya di sini agak mahal. Aduh, belum apa-apa udah lepetan. How much this one? You bought 50, huh? $40. Lumayan mahal. Oh, another truck? Garbage? It's another one. Go check. Harus 2 lapis catnya soalnya ini agak tebal kan harusnya. Quickly Francis, garbage. Soalnya ini udah lama banget bangkunya, jadi harus dicat. Kalau di Dubai biasanya bantu ngecat Sultannya lagi di Indonesia dan sini nggak ada siapa-siapa, mau nggak mau ngecat sendiri. Harus mandiri deh di sini pokoknya. Apa-apa ngerjain sendiri. Gimana kalau punya anak bayi ya, repot banget. What's yellow one? What was the yellow one? Maybe since inside, I see that. It's the yellow one. Harus 1 lapis. You cannot catch up his body. He cannot catch up his body because this so far away. Because he's here because this one's so far away. He cannot catch up. But he can catch up. Okay, which one is the good size to get his body? This one or this one or this? Another. Got it.
tapi belum semuanya sih, masih belum lengkap. Belum lengkap. They are damaged. We have to fix it. We have to fix it, Papa. Now we'll fix. Almost fixed. Now we have to restart. Biasa. Capeknya. We have to fix in the other side. Dan jadi baru 5, tapi ini baru lapisan pertama. Itu jadi masih porak-poranda. Nah ini udah lapisan kedua, udah mendingan, bagusan. Soalnya rumputnya mau dipasang nanti. Capek juga ternyata ngecat. Melelahkan, tapi menyenangkan karena hasil karya sendiri. Sekarang lagi nerusin ngecat, tinggal mejanya agak susah soalnya baca nyelip-nyelip. Bangkunya udah selesai, tapi karena ini bukan cat minyak jadinya nggak bisa ditaruh di luar deh kayaknya. Nggak tahu mau taruh di mana, sayang aja daripada dibuang. Kalau ada party-party bisa dipakai at least mejanya, soalnya mejanya besar kan, ukuran 2,5 meter. Catnya udah hampir selesai tuh mejanya, tapi masih ada sekali lagi besok. Sekarang kita istirahat dulu. Okay, let's go Francis. Let's go inside. Come. Udah mau selesai. Belum semuanya sih, tapi udah kelihatan ya bedanya kan. Tuh. Soalnya hujan jadi harus dimasukin. Masih pada belum. Beda cantik ya kelihatannya ya, sepintas. Nice. Jadinya seperti ini. Cantik ya. Mama, the bird died. But no. He died, look. He fell down. Kelihatan rapi. He fell down. Mama, he fell down then. See. Mama, Dan lebih enak, Mama, come lebih here. cantik. Come here. Iya sayang. Down and Oke. he died. Silakan mencoba ngecat sendiri di rumah ya. Look, he died. Mama, look, Apa he sayang? died.